abantu bamento ase mwabeta kumenya ko ni mate usamaro bugiranga mate asande mwabeta gusiya ito swali YouTube kalja bange swali sati mundo kurukunga mangi simba itanyana tosomya mangana ito mangana ye kalsa yeke gusi tomayeke gusi kito na abana beto nerondi manyeke gusi swaga aki finya kangale kyo toji motu. Kubongorora si kusaga. Si kusiaga. Ni kubongorora. Yaze ni kuongea Kiswahili na Kikisiu na neke gusi wasari pi. Ono, amangana naro abana bali na yero tamayeti. Ikero to gusi ebintoka, ntunto buatira, ka yento ngero to buat. Obotantare. Eke tantare ngendo kibon. Obotantare ni igari ase ekero monta sibiri ebintu. Aso ko bianikira. Okay. Ni kama yang England ye bintu. Ya, eriko bangi. Times ya lenge kuruku obotangora. Obotangora. Eri to kobeki bisigisa singa wareta magogo kwa yali ligora kwa yake bisumari. Ora yogo sibegi ndo tata yati ube kense bichauke koko bisibi kwa ibeka igora mugaso bya kamoga. Iso nuko bianikira. Kwa Ise kero kwani kire chiange tokateba kwangia. Yes. Kero kwani kire ibintu tokateba ngaki. To kwangi. nekera. Kobi chanchara. Kobi chanchara ige tandare. Yakamuka kwa munye kuira nyumba byomete. Ande abantu baminto bagwente bamanyenga inchire yo kobeka ibintu sikubya kumugaso n'inchira y'amana. Nigo kero kubianikira so mugaso nigo ebinyinyi bigukwa. Ebinyinyi bibira lete muchando ande guchase afe Ose bimo byo mube. Abantu baminto mago bana babolete eta babole bono igorosi obutangora abubuchanchara Obotantare. mwanikira ebintu byakumugaso koma gutumika osonye to kunyara kuwanikira make sure ekero ogutumika esandi guse kombe yukuliera Okay. ogepanguse netawe ya Okay. make sure machitayo macha niga kubori ebinyinyi. Oh, sawa. So tuamendire eri ingana twateba twachakera obotantare twamenta obotangora abantu mbaro banaita egetangora na isangina. Osembori buya ekera mangento. Ekera. Yes. Osenda twana rudi nyuma kidogo. Ntubwate obotangora bugotoka nyumba imi. Boli tori obotangora. Boli ge kuruku Rirongo. Okay. Obotangora ni sikuboto. So rirongo ngento. Nyumba ime woto Nyomba imegoto. obora Rirongo. Yani irongo rirongo ekera maga. Eso kugacha chingo bali chikoni. Kaya so ina max sana se nyombe bwate avi ekera makere vi so iko na space ya kuweka rirongo. ni bagalio moiterero technology yagirira abantu bakubika sili. Okay. Yes. Bono lirongo abantu bande tali chingo bakubika bune sili. Batumika utanga muntu baragochi igoro yenyumba goseigachi. Yes. Rirongo yo at times singo tumekalire otobia matoke gusa bakado. Yani yo chibegete igora ribere andiro. One chiko tobabuga. Especially akerorire jikoni. Era na bondo chima gukora na barengo kora ibo. Yes, umunyonjo. Yes, irieta na inyura. Umunyonjo ngento. Mugusio mitera bagotoka. Yes. Umunyonjo ngagete ni ebibenene. Oh yes. Ebibenene yokobeka amaji. Yokobeka amaji. Nero kroku umunyonjo. Neke ngendo kibono. Egente keke korosiona norochi chimbo bachiobori. Okay. Chimbo bachiobori. Kero gori o kero Siru. Ebi
ebite biri tigara ina bishimbo kwenda kuwabi na chakua cha kuwabi sonamu kuwabi sonamu byaro chile ndona esani gawese kujapira alafu kurisali kwa na kurisona eliyo kurisona eliyo ona yaba egento kire presented ari kenye cyari gutumeka kobeke ubukima bwobo kerara kose kero bukuma bokore tulizia bamunda rure chiombe okay mono nakiye gutumeka kore to bukuma atari bukuma bw'ikibando bukuma uno bwobori sawa tiango bono ndokota mabera amarurano amabera amajiyo si ndio how do you change amabera amajiyo aba amarurano que usingero utabu atiendurane lazima tu arendurane lakini yana kiyo kwenye nyuma lakini ngagete nawe kwenye tiga onya beke kerandi for some time ukoberia mabere after kwa kamire kwa biri kwa chunjua okay kwa ya beke kerandi alafu kwanya komenta makema nabo kwenye arwa nabo mukotana kibona koranya mabere continuous ngagerando che na abantu mbaro bakobeka ritunda riro lemon koranya mabere ngobeka bali lakini bona yukalkoleta taste original okay so lazima ukore encheri yake gusi lakini bali batagetarurane bwangu abakoleta ritunda uri lemon bali matera uchena bere maybe akaruta gutuma immediate keronya tagete immediate na ndeto bwat kend sawa bondo je twara kwanira mangana yake gusi bone gento kyo mwerio corona corondo clona ya con yes bueno todavía tengo que ver que face más como murana ore anare que yuma panambia bueno ende que se coro kubakora sí barako tari bakora así que usiende aba usi bari kali aba que bakora que quiero ora monto para ko angende bote binga y entonces quiero coro que mo bakora nense mo yemte bakora que me rie que mote okay kwama mu bakoro ikikonga cyanje te kwabera okay bone bakonye bake we bakora bako bake mas nabanye bake nabatema ni bakora bo abandi bakonye yendo kya banda bakora yani ukonyoro mondo kubeka iga kwara landlord bosio wasio iga kwara nganya ekera chiro kwa manya koresko manya anga ona mangana ambu yari ono corona inawe asweta Kenya roughly in March March chitariki ase Kenya asweta chitariki ya tangazo tukoba enemy na ase Kenya chitariki 12 so it's just a parting shot kwa ase 20 kama tu ikaranstiga corona has been there bado nero na bondo che ntobege face mask lakini ntobu atobore munga retaye yo kuna umuntu romo Chinese ndoko bakirira igente kiga ngiete kurinda ase bono ayenki once omire korwa ase corona che corona yasomiria mange okay eno makero na bwati okay na ngumbirenga ekero kunya gukwana ni kutwara gukwana ni umuntu kwa kurwara bwango na likuba bordo chaga gukwana ni ndoje imbuto murembe twande ne mete que usike que gote banga kwani abako mirimo teriko era bono togo tigago kwani abako tari kuba kwani demire tingo bakwani no kuba tora batari iga bamananga bado no bakunaiga okay igo kwa batari kwa kwani igo corona yakaniria makuba okay the positive side of it the positive side saying enjoy hygienically Kenyans we have improved yeah muno mwenye getingendo chenga abantu bali ba improve sana to improve sana hygienically yeah number 2 corona okay that is the positive side of corona okay answer miri the negative side ya gari abantu kubatwali ubutaka muno
abana nigo baberaka bakuragira bagukora amatumisios lakini besanchio chigoso if there is no earning expenses nigo chigokora income that's what has been happening during the corona period. During COVID period. Go yatumizire sana. Ambuye mana asa mangana yoko ntara bori ababande ebintu watebire mbuyabire korende is there something very personal wasomera yo munyene like otatebe nga this is hygiene or second as an individual wasome kurwase corona. Nje kubugane. Okay. From the personal perspective, yes. So mirenga mpia keep hygiene. Okay. Alafu personally, yes. I realize in the coming days karongo chakova responsible man. Alright. Karongo chakova. Akigwate. Jina bondo chore a responsible man yore. Oh, ne manyete. No kwenda togwatwara emergency funds yani gwatwara chiweza chire surplus to your expenditure for emergency cases no wono achobna emergency ngobno mutubuyenka in the future ngwenda ntwale account kubeka chiweza for emergency purposes. Asante sana vera. Same question. Give me your answer. According to me, corona ya chaiga. I think personally, na so believe in thinking. Okay, tikanda tigas personally. As in corona, as in relationship ya family, chinga. Ya konyira magana. Asiriyo. Bakona urichinga chinda azini. Kona rabantu bagwate ibina azini mbanji tukobera mu mbanji tugotarana. Maybe abana bande bagakare tutebe chisiti nero na yebono come to your case kisa mtu kama ngo amenyetega na bomete na iro tukona kwa ndo tukobera na babo baba sokoro roche as in imesaidia watu wengi banyaka kwa babo interacting abande bakire banyaka kwa babo kumanyana bya kwanto mwe mitoka igabano kwa chire kumanyike gusi ene nje mwizo na atanga cha kumanyike ndiro na ali okwaneke gusi egeriri bonoko yote ekegusi kerie kebe yani toko nyoriri etorake lakini corona yero yankonya bone igana achakire gochaka mbono nkomanya sijaiva bado naso mwerongo niko kwa moto naendelea kutokota. Ni ukweli kama tari corona ya chito tangu tumanyiki. Angone gane bizungu ngonya kwa hata. Kizungu, Kiswahili. Neki kusikirikia abantu ba minto mtagetemba kwani mwensiki buyamore. Mtagete kugenda rochi. Mtagete kuria ubukima na mabere. Mtagete kuria ubukima na maziwa. Alright, yeah. Alafu ni in a personal perspective, ya nyare kwa ego ngonya nchibuna as in person. Okay. Haina vera. Yeah, nchibuna vera. Na nyare kwa bangwe kujigundua. Okay. Yeah. As in umetona kwa very almost 7 months at home. 7. Away from school. Kwa to berenga. As in kwa umeta karibu nurenga ga to kuna ro sana sari to yigma. Bunu sana stikido ya vera. Kana mugondo. Twali na nyale kwa bango manyakolema. Usiweka chingeni. Umetona as in tote kama tari corona ya shite ndika botenengo cha kumanya usimeka buna chinsaga. Okay. Amanagu. Ando kamanyanga chinte tare chuo muongo tori ko monda zo kwa boko. Ogo teleke mesa igoro. Boy. Lakini yake usie kionge bwate kende boy. Ekero ogo believe. Go happen. Oh, sawa. Yeah, bono as in ya nyawe kwa bago ngonya nimejigundua who I should be. Yani ngingwene takoba. Right, yeah. As in bono unato berenga igabana na umente nabo okurigeri yani have I been wasting all these months 7 months yani nabo kurigeri ntokole nabo yani ego changa msho monta ndanya ko bakugundu igenta bwenta gukora to basiko ba I do too 24/7. That is true. Aya ngakiyogote awon
Corona personally effect ya corona yani asogo chenu isemo yogo chenu bwa mwanya bantu ngagete ya umbiruge naje ndayabna wesaba mako jenda isaba nagesabira mako yani kero naroriko gukina bira igoto tingwe sa pero chikene tuli wesa kindi wesa na mwana ni bwata botomu pa ebe kwa just na na wesa gayo ndogeta yongo wesa bani kwanza bakoriga kende nkera ne challenge pa ebe yeah lakini wanangonya kule oh yes alafu kende nyeri abantu baboneta bayikwera amachiko ona bune industry yo locheni ande baba abantu bakoline gali abange ndoche ngokonyiri kera kende abantu kwali konyora abantu babwate tabiye ndo bakonya gutarira no byo ande bakonya gutuma no byo barakugwere bose ayiri nganya eyi yangonya kwa ibono umuntu umfuriyo gota umuntu gota furiwa kora mota gete there is personal space. Yeah, so quite clearly we have all as individuals learned lots of stuff from COVID-19. As students we learned that academics rafika mahali what will give you will not feed your family. Wachwana ntoba tomoremiga tari gosoma oboremili KU on campus. Abantu mbaro batemiri menene kena to isiko ya Nairobi lakini wagaikanga wakagundua kwamba usipoenda shamba you can't eat. So that is it for this episode. My name is Mangi neki gancha geke gusi. I really believe you learned a lot in this episode, but in case you didn't, you're gonna learn a lot more in the next episode. So see you next time. God bless you and God bless Abagusi.